Jong Upa Arden Ban Penpa Ya Kene Reservation Policy Ni Kersyat Ya Iba Arden Ni Kersyat Ya KWPP Kublai Pro Assembly Ilek ya SQP kam ki MLA yang Kerpat ia pi masnya bah Wo live pi po assembly wo kerpat pi chief minister Konrad K Sangma wo review wo pat pi ga reservation pun ia pi ki pat ba ginong kercan benang jeng kercan cucu nani sikmat ini ke kubor wa pai na liang ke first nartiang constituency wa bo i jeng kentu yo MLA yang yo perkhadu halor ke ni ke reservation policy yo yo kercanu wo review yo ke reservation policy nei bahwa kat kami jing snyang thu yang i ginong chong em kami ye khi kre kat kam ke percentage lada kaya ke percentage igi kasipna darab pun ke population ni ye gini ki garo kat makam te gani ke jing kentu yang gani ke jing dawa yang go VPP snyawi man go em nongrim nei bahwa jo mani jo kerchani ye go man democratic go approach nei bahwa UP MLA yang nongkrem constituency Presiden yang VPP panu to ya ke discussion jo panu nei bah achwau gon gerai ikwa tango discuss ya reservation policy nei bahwa mji updiang ngai wato wa woman communal ga claim the discuss la mani yiri iwa ga anyong ki lende ga nongrim yong ki man go gorap bha ji updiang ite andre updiang claim the discuss ya gani te mji go man nei tai daw ikwa bu gani ga jingkentu yo MLA yang woman le sembut menteri rangba yang ga Ri Meghalaya wo kerchanu ya reservation policy le new egi ga lat yo ya discussion then